Nisa sia Vilingi wa Mauvoo. Watindata mwendwa muziaisia wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nina udhocha ndini wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 3:30 masama abeleka ya umiloni wa suan masama ilu makukwata Mauvoo ngomanyithie kila chakiteka muthenyani wa umunthe wa kwambelelia wa matuku miongo elina nyanya mwi uwa thanthatu mwaka wa ngili ili na miongo ili na imwe Janita Werastas kithuku wa nzomona ni nake Sharon Ndinda kwanzia ya meko na indi ni amwe kati wa ala ni kumbanisi ala tukumbanisye ni vamwe na Minister wa uima wa mwi masaku kwitikila vena mathina sibitali ni Satuoli kwende ya kwendekethia unyuvani wa ngili ili na miongo na ili uko iwe Mtumia wina uko wa miaka miongo nyanya na 5 kuma kibwezi kusia uvya brush sia yatu na umunde tuna divoti ye mwanya yulu wa waki wasilanga wa thwake makuweni Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhocha ingitu nena niye kwesela metandao ni yitu varandeni wa Facebook ni Mutongo TV, deni wa Twitter ni @Mutongo TV ke @Erastas kithuku na deni wa namba ya utumani mukuve na yoni ile 395 tuyambia Mauvoo maitu ni kana mithenya mivotho itina wa munini wa governor county ni ya Masaku engineer Francis Maleti kwikithia vethina wa gloves na sindu ingisia kutumia deni wa hospitali munene wa Masaku yu minister muviani wa wa mwi county ni isu Dr. Ansent Kituko ni wetikilana na ndeto isu ayelesea thina o umanite na serikali nene kwema kutuma mbesa kwa serikali sia county. Mwandiki wetu wa Mauvoo Daniel Mwangala niwe okutufinguya Vilingi wa Mauvoo na ilivote. Enendi county ni ya Masaku ni maende na unyama itina wa sibitali wa Machakos level 5 ulani wa sibitali munene county ni no ya Masaku kukosa gloves sia utumiwa ni maafisa mauiti ubumwena ndawa unula ni mwisi munene kwa enendi alama vika sibitali ni no mena wikwati munene kwa ukwata uiti. Hiyo ni ukweli, lakini hiyo shida sio permanent. Na munini wa governor county ni ya Masaku inau withito ikumbelete sibitali ukwa evinda ya saa onakutika tionthini wa evinda ilanthi yende kwikumilwa nuo wa corona wala enende ya yu memwisioni. The gloves ambayo unasikia hivi sasa ni kwa sababu national government ambao wanatakiwa kutupea era kama milioni 700 kila mwezi hawajapea kaunti ya Machakos hizo pesa kuanzia mwezi wa 3 na hivi sasa tunavyoongea ni mwezi wa 6. Kwa hivyo for 3 months Nego mvea wa uiti novathia wa kimanza kinene cha mbesa ni serikali ya county lakini yu ni usenye munene nundu andwa melasimika kwitho ya gloves na ndawa kuma ndukani sianza onakutwika ni kivathukani na ndeto cia gavana wa county ino ya Masaku wakathiie muno sibitali u wa county ya Masaku ndaelesekana sibitali u ningelekanyo nene kwa sibitali ila ingi county ni sikivathukanyo. We've also upgraded to have a level 4 hospital in each of our 9 sub-counties, moving from the initial 3 that we found in 2013. We are the only county in Kenya to have installed a cancer care and research center. Nake Minister Muveani wa uiti county ni na Masaku Ansent Kituku ni wakithia kana vena thinosu naelesekana serikali ya katini yo yalite utulwa muti nundu mbesa ila siuma serikali ni isu siavika county ni no ya Masaku. Delay silali nene inenga serikali sia county besa anondo waki wethi ambesa sia delay kuma sky nene kwa county wethi ana auxiliary ya county ni na ambesa tonanga hospitali maitu makwa sindu isiombe lakini ndio byandu maitu kana nunduke inonze bebetete mbesa ni mune we sky nene azane kunenga ni release basi katika counties wila mbesa isi katika counties thina tuto nini twevo ni to sell bya wethi maundu mazi wa kawaida ondo twese sainge
ila kwejoa misitu no yo gethi engi mundu wa thela kana liu na buno nginato mane ondo twekala na kini tosio ka kawaida o mitoke ethiwa atongoi silikali nimeweta thino wa gloves vitali niyo mwene ndi wa kaida wake neva. Hiyo ni ukweli, lakini hiyo shida sio permanent. But I want to request, go and request governor. There are some cleaners who are calling me from the county, from the level 5 hospital, telling me that they've not been paid, I don't know for how many months. Those people are very poor, they are needy. If you guys can sort them out so that they can continue. Daniel Mwongela, Mutongoi TV, kaunti ni ya Masaku, sibitali ni munene wa Machakos level 5. Tuitiana na mwandiki wetu wa Mauvoo Daniel Mwongela tukuhatiania nake Benjamin Mwaka valoko tuelesakana unenania Mauvoo yolo wa kukui wa kwa nyuvani munene wa mwaka wa ngili ili na miongweli na ili no wende kukosewa. Vala mwandiki munene wa ngwatanio ya kutetea mafata ma athokumi kotu bwana Francis Atwoli wende na kuthingilela kana onyuvani osu no ukui weke wa livoti ya BBI iyeveta ni uneni ula wende kuleana na uo ni atongo ikauta evo munini wa President Dr. William Ruto na mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka. Vatialite masama vodhono kana kotu wa appeal kwe une kukomana kwa ivinde ambe vyo kwethukisi kuwania kuliana kutoiwa kwa mutalatlo kwa yula katiba kwisila livoti ya BBI utati kukonya kutoiwa kana kukuiwa kwa nyuvani wa mwaka ukite no uende kuikimia mwene kivilo ngwatu ni ya siya masiadho kumiva Kenya Francis Atwoli ethi twe hayende kithio nyuvani u kwewe ethi wa maundumana takuvitu kithio kwa BBI maitondeka kuyaniwa thino ivinda ta ya mwaka umwe huloti aliteno kana kula itwaiwe. If you play about next year, and I've told you, if you are not prepared, let us not go to those elections. I've warned you. If you are not prepared, let's not go to those elections. Because you either choose to die or to be what you are. And your preparation is only in BBI. Niuke wa uwa Atwoli ula atongoi kivathukanyo evo munino wa President William Ruto na mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka katua atongoi angi ainge methitwe mailiana na uovio maiweta kana mawalanyo onthe makatiba ni mailite kunewa ndaya. Hata kama mahakama imesema ni kinyume ya katiba na kinyume na sheria wanatuambia lazima mupitishe, na kama hamupitishi tutasongesha uchaguzi tuendelee kuwatawala. Sisi tunawaambia Kenya ya impunity na ujinga wa kiasi hiyo iliisha. Hakuna mtu mjinga tena Kenya. Na mjue uchaguzi utakuwa kuchagua the new leadership ya nchi tarehe 9 mwezi Agosti next year. Now you cannot change that. Nilisema juzi, you can only postpone elections. Kwa hivyo ndugu huyo anaitwa Francis Atwoli awache kufikiria. The only time uchaguzi unaweza kupelekwa mbele ni kama President Uhuru akideclare state of emergency. Kenya iko na vita na Somalia, Kenya iko na vita na sijui wapi. That's the only time unaweza kuextend, postpone election, and even then only for 6 months. In other words, haiwezekani, ni lazima uchaguzi ufanyike tarehe 9 mwezi wa 8 2022. Na Mungu atujalie Kalonzo atakuwa hapo. Ute na muti ya wama wendekethio yo BBI evi na mutiani munene kotinu appeal chumwaniki kweuni kikalo cha silimonza makotio kitongoiwe ni President wa kotu appeal Justice Daniel Musinga kithu wakiambia kwithukisia kwani ya kulea na utio wa kotu wa yolo ula kwi mwaine muvitu watuye kana kwambiwa kusukumiwa na kutwaiwa kwa BBI ne uvathukanu na meao. A declaration is hereby made that the President does not have authority under the Constitution to initiate changes to the Constitution, and that a constitutional amendment can only be initiated by Parliament through a parliamentary initiative and Article 256, or through a popular initiative and Article 257 of the Constitution. Mawakili manzamo ya IEBC uvisi wa mweneno wa meao Kihara Kariuki President Uhuru Kenyatta
Mutongoi wa ODM Raila Odinga na nzamanene ya BBI meithwa mayendeka kuitetea kukonya mautio 17 ala manenganiwe ni kotu wa yulu nthino utio wa kuliana na BBI mwaine muvitu. The consolidated appeal shall be heard by way of written submissions with oral highlights limited to 2 hours for each appellant and 2 hours for each respondent. However, the court shall be at liberty to limit the time allocated to avoid repetition. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma vamu sinua ilovi inyenito Benjamin Mwaka. Tuo Mauvoo ni miokonia unyuvani munene kana mwiyo wa kwenda kila muteti ukukitia kivela ethiwe na degree ni withetwe ukuiwe kwa mavinda maingi na yu mwakani usu twendete wa ngili ili na miongo ili na ili niwo muthia ni kumana na kiu vala MC ya mwolote ni chama cha Wiper Mwandu Christine Koki wavikia na kukulia enenthi methiwe mengunu na ma MCs alamatonya kumalulu ticha kana kumakenga okavinda ni kau na mo enenthi matungulu ni maleana na wendekithio usu wa atongo ikwithiwa na degree. Boni Mutesia ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Ya ula wende na unena niwa kukonanya usakwani ukite kana atitino nginya methiwe na kisomo cha yulu maivikia kunewa utongoi wa ile mbunge si kivathukanyo no wende na kwete maoni kivathukanyo na mawito maingi kwi mwene nthi atitie mwe maendena ulikuwa ni mbevo na langi maendena kuikunia maleve mwene nthi we eno thasio wosa kuanzia ila ununku isila indi usa kuiwa inzia nwende na kuitavia mwene nthi na yu nundu ni matele mile na mekia nundu ni mesi na andu alaza kwa MCs alaza kwa ni miongwena kwa usiendu sionthe sieiwa mesani sia masako inengawe mundu ula musakue atwae wodine yake niteetikila na kau ni mwewe nthi mweko kengwa muthenya ni mwewe nthi mbaitu tuina nanya na mwa maene nthi ni maelesekana kisomo ni chavata ateo kati wa kisomo na utongoi ane maundweli kivathukanyo tutwa asiana sukulu ni kenda ikasome na ni ya hivyo muno kuona mundu musomu na mundu wa kuelewa hajo ukaka kengando roles cia MCA muzakuwe kana no cio imwe na cia MCA nominated mundu icio ciendo ile cie kivathukanio muno asuna ndo ali me kivathukanio muno Nzeveno iende na uthiuka na ndeti kivathukanyo ovamwe na mwene nthi maende na kulanya makulyo yu mwene nthi akulwa ane uthasio netambia yiyi vetangano nayo ni kana masakwe atongo yela mo mekwenda kwisakuia nye ta mwene nthi waku ukamba ni wa masaku ngaliko ya atala kila ndo no kulia ni kana utongoi ni meko utongoi ti kwenda wina kisomo kingi nethwa na mabalua ukendwa na mandikirio na zaidi wa 10 lakini kwa meko ndwendwa kwa utongoi utatongosia kila ngulia ni kana kiuke siwe muno withi ni kwa siwe mutongo yote thia andu lakini muno ti kisomo uneni wanza mayosa kwani na mevaka wende na usanise mwene nthi vamwe alame kwasikana itambia yi ni tonya kutumiwa tanzia ya kumasa kuya atongoi alamo matekwenda netunewe kwitwika kana ma MCA mendaga gwetha mena ndigili na nye kiu kila ndo no kulia ni kulia tukethwa na atongoi tuyenda ngawa ya andu mena ndigili ona mundu ndo na gwetha tena ndigili na ida na quality sio tongoi kana ti wende kwa utwenda mundu ti lazima ida na ndigili twenda tongoi ni gwethwa ona itwe twenda ongamia mundu mutongo itweze utona tutethia na aitutongozia lakini tinga wa ndigili amwe measia utongoi ni meko na kwithwa na kisomo tiku kutongoesya nesa nundu ni maloleletie mavinda kauta mwikuno kivelenge na mwema metawa alama somie ezu ni kutengemea nundui andu anthe maianania ukwati wa masomo na no withie mundu ni musomu lakini nde ututethia na andu ala tutindaa namo ku tatumesi etunsio namo matena degree isu lakini matona ututethia nundu imesi kila mundu kwiyelesya na kuvulana na mwene nthi kisomo cha yulu kitevo no maundu amwe alama ende na kwendekethwa ni mwene nthi methiwe na tongo imo alama kwithwa maisa kwa nthi ni wosa kwa niukite oni wakwa ni ndigiri sina maana provided mundu no kunena kindu gikeleka ano gutangamana na andu kune sana makwate yani ndigiri sina maana mono yu mwene nthi atumite metho ovamwe na matu ethukise na kuona nesa kila kikwendea mbe itina wa kwithwa muya uwende na usukumiwa na ndeti kivathukanyo amwe maende na ukwata mbau na langi maende na ukwata
Vilingi wa Mauvoo kuma Samburu kaunti ya Matungulu nitawa Boni Mutisia. Na Vilingi wevu vandeni wa kaunti ya Makueni nikana mwo waki wilembetani ya ukamba uwetekanata umwekati wa siendu ila siodhothe ya sieko sia eitu mauko nini kuvukwa na kuitavua kavinda kala maendete mwendo mwasa kumanda kiwu yumulati wa waki wa silanga watho wake ulawi kauntini ya Makueni uwetekanata ukwithiwa uimina sieko tai kavinda kala uthela thini wa kilungu cha keli cha thwake kwichao kale buchalo wa mutunga nutambuke silangane osu na atumbanisia livoti iye. Kila kinene ni mukamba akwate kiwu weniwesekana kwa kiwu ukamba ni kwetete ucha isio ni imwe sieko sia cia na imwe kukosa kisomo nundu wa kwa kiwu eitukukua mavume anini na kuongela kendo kila tukita dependency ovamwe na maumu amwe alama etawaene kwa kiwu no wikulia kiwu kilikilava indi kwa tata kulia nilia kisio kimwe tamboni na masonga leni na oyona kifathokanyo cha vandu ve kiwu na vangi vatai silanga wa vake we project imwenini kana flagship project wa serikali nini kana ila tumita national government ni muradi ula witha we munene ile mbetani ya ukamba na ula kwa kilungu kinini wa ile kuna mungu thina wa kiwu isio ni kauta cia ukambani kalima mavendini na isio cionthe ila cie vakuvi na silanga u ovamwe na isio mbingi ni imwe wa isio ile siketha iuneka na silanga u twina Dominic Chenze na ula unoelesya ngalikoni ya kisomo ukamba twithitwe na thina munene ukethio na ciana cialika primary iamba kuthi kutobola kilasi kya nana nundu makithi kuuta kiwu kila maenda kwasa na muno eitu ala maendete kumanda iwu mathina gwa kunziani muno onange makisa kukua mabu no kithe imaina atona kumina kisomo kyo kya kilasi kya nana kilasi kya form 4 ona mayisa kuthi university kwa ila tukwita matukwa transition from one level to the other ni kuka kuacholaiziwa kana ni kuka kuikithwa kana ni yethwabo na ciana citu tuchona ciana nzomu na tuiciokia agenda nini cia serikali nini yivo agenda ya manufacturing yo silanga uwe na vata mwau mbe tuthiungulule uciaithia wa mwaki kana kila tukita electricity nthini wa silanga u na ulo kwitha wiseuvwa nthini wa face ya keli kana ilungu ya keli ya useuvia wa silanga u nekendo kila kendetie va na vala vena maima amwe na ala tumeta tunnel na yo tunnel ine ciaki na inde fane vofa sovetwe ima zilathi na wasa wa mita mana monza na inde ima yene kwita yelekeje kiwunga lekwe yengi na kiwukiki nundu kiketha kikingi kikwatiwe kwitha kinengane mwaki kana kisovya stima na lo kwitha ina isio ni mbingi tiva ama kwene vevoka indi ni isio mbingi cia Kenya ni kwitha kumana kila nithi ilwendi nena ma engineer ala meva ndini watho wake ni kana kiwuki ni kikwitha kiyumya kana kisia kana kiseithia mwaki kana stima ola wina uletu wa 20 megawatts na natata kulingana na kila nelewe ni engineer mwene kana 20 megawatts kana 1 megawatt netona kutwa stima ndini wake sio cha Nakuru kichoka na chu angeleise kuma na kila watho kuma yangaliko sia Nakuru kwa ndini wa geothermal kukumanisha babe 20 megawatts industry kana factory kana mautho kumyala mekwitha ba ndini wa Makueni nimekwitha maisamba sui wan mwaki nikwitha mwaki yo witwa wisio ni ila nini kana witwa ndini wa factory ila nini no kwitha ikwate kana no kwitha itape kwa kutapwa nikula kuoswa ni ene ndi maisio ni ila sieva vakuve na moene nthi makauneka hata ala meva vakuve na vasa silanga u wa mina kwakwa ona yu wendeye mabalabala maitu maendeye na kuseubwa na wa thelo kethia yu ngali nito na kuma wote ikauma kitwi ikauma kibwezi ikauma kutha ugayathia nisioka ku silanga no kethia mabala maitu ni maseo na makeke walami wisethe andu ni matona kukuiwa ciendu cio ila maima kuma ku ndwani
sia Makueni sia Kitui na Masaku maka yuto na Nairobi maka twa Mombasa nundu makethia mena balabala nzeo na wisilanga munene Africa vena wikwate watalii kuma isio cia nthini na kumanza maivi kavandu neva undula ukwete mwana wa kwandikwa kwa mawia kwa andu. Fisi ya katatu ya silanga uyitha na usevya wa vandu va kunaicha na kuita kiugo kana water supply and treatment system na vala kiugi kitha kiina icho isio sikivathukanyo cia Makueni na Kitui o vamwe na musie munene na ula ukwitha wi wa kiutweka wa matukwa kana technology na ula wisikania ta konza. Na indi face ya muthia ni usevya wa isio cia nema ya ungithia na vala eka ngililiana cia kaunti ya Kitui na Makueni cietha yemwa kwisila vala ve kiuki. Metho monde melekelyo vala ve silikali nini ni ekalima Makueni na vala ve muradiu na ulo kwikwatiwa kuthela mituki na indi ikulyo nini ni kana muradiu ya withela indi kuyanana na maelesyo ala nengiwe ni kana muradiu wavangiwa kuthela mwaka usitwathi mwai we 11 indi ni kana livoti ila Mutongo TV ekwatie ni kana movea kana ministry ile ekwatie project inu yenda undu kuthela mwai wa 6 mwaka usitwathi chenze nunu kulia nenda kwa samwanyo nitunge Mutongo TV mubea munene nundu wa kuka kutembea muradine witu wa thwake faida ula wikwatwa ni mukamba mwene nthi wa Kitui Makueni na Masaku nubitukite mathina ala tukukwata ibindani yi uneni wa chenze uka kavindani ka vala na ina thina wa ene nthi amwe na muno kuma cio tuvali na alama na ateta na kila kiuwetwa takito na utwiche wa mbaluti na ulo numana na usevya wa silanga wa thwake kilungu ki mwana cha tuthoime thwake muradi munene wa President Uhuru Kenyatta nthini wa serikali yake la yosie utongo ikuma mwaka wa 2013 na yu mwaka ukite okito minatamu yake nthini wa kaunti ya Makueni. Uo niwe muradi ula munene na wesekania ta flagship project muradi munene nthi yonthe ya Kenya nola watengewe kimanza kinene cha mbesa cha silingi bilioni 60 na vala twetha twithoima itengo sikivathukanyo nthini wa silanga u munene kuma va silangani wa thwake Mutongo TV nthini wa tuthoime thwake neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Saa inya cia utuku itialitie ndatika nyanya niamba uthi umoni o munini na ngociokethia na mauvombe yange kwau tukathivasa na TV yako. Biblia ndito ya ngai osea kilungu cha kana muswatha tatu ya cia andu makwa mea ni kwa umai ina munene ni na muthethe kunusu na nicho kitu mitukie twete iliko sito na mosanio maitu bamwe nondo wako Chiva nondo wako kwatania nakwa Jacqueline Binya kila wakeli saili na nusu cia mawiyo nikenda tuthuthanie undu tutona kwa ilia mikalile yitu misini na tambai ya mukamba va Mutongo TV ukai tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu cia wiyo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Wimi wa ng'ombe cia yeia thini wa kilungu wasia wa mwimi inge nona kusiye mukeka wakina mukeka usiye wa komea tumena ewa komea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na toilet transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with ndoni vena pa right the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Utonda kwitha imonda flat muno ugethi onoka tema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitungu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolevya lo kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu kwa wewe masindula sembesa ni mazira sembesa wasia wa mwimi
alo kweka imbotsa simu da kweka na raka wimbotse mbete muno atwikio na mundu akwata mbesa ndesa utha mali nesa ni utinde wa ukoni wa timu ye Mbekene ye mbesa na nengeyo kila kivoja uthungula ivoka voka iso mbeso ndesa wibinge wiweka nundu ati na muisi atie thina wakwata ni thina timu nuko niwe wakwata wewe mbesa itisi ya mana iwe unu naligile kia mali owa na ni mali ya kuike yebiti ende kitai pumuzi kwenjuka notu ine polio kwe mundu ekolona mundu akwane wadela ndambeisi othemba dia motabisie ndambeye kalota timu wakunye tukambeisia sei na kwa ndambeisie kwata skiza tuni ya mali ya kutuma SMS waandikite skiza no yati ise namba 533 noti ile inya mwanza kwa nyanya imwe. Saa inya siatia liandateka inya nina mudhocha ngende ni wa Vilingi wa Mauvoo niende na kumanyithia. Mutumia umwe wina ukuu wa miaka 85 kwa isietwa Moki Kala kuma kisioni cha Kalembera kwa Kibwezi kauntini ya Makueni no sangete aingi kwa kwithiwa aiseuvya brasi cia yatu na ila si lieta oila suma nthi sianza Moki aelesea kana thukumite uya kuma mwakani wa ngili ile na muonza na ni wethitwe kana uyosi ni wethitwe wi munenga mbesa nzio valo kwa cia kana kuseuvya brush imwe itumia isa yimwe na indi mwandikitu wa Mauvoo Kennedy Molinge no muthokeie na yiva ni ripoti yake. Nthi ya Kenya ni isikia kwa kwitha kati wa nthi ila mavinda maingi sio wa sindu sio kuma nthi cianza na kiti kumana na kwitha sindu iseviwa va Kenya nundu tweka twinaguo na kila kindu twinacho kukithia ki ni ngoma nene mutumia kwa isieto Moki Kala mutumia ulani wa kuwa miaka 85 kuma Kalembera ila Kibwezi kauntini ya Makueni na la kwa vinda miaka 14 oyu ithitwa isovya brush si yatu brush na ila nthi ya Kenya yo wa kuma nthi cianza tuinena na mutumia Kala ni ueleise kana ambisia wiyao mwaka ni wangilile na mwanza etina wa miaka yake kusonga na kwitha watatona mawia makivaloa nzika yao nesia kwenda kumana sindu ila utumia kusovya brush yake na vala sindu yu suma sia itumie ngwata usungio o nye matili ala ndumeane tumia mbau na wia meke ya ng'ombe na indi hii mbau nuwa anywhere meke ya ng'ombe numa cha silota na indi nitumia pamwe na waya nikwithia pate waya meke zindi amba mbulazi ndi amboso veka kisalini cha kwenda kumana undu brush isovavwa nikitumie ngwata usungio o ino samba undukane nuka ngoza kalamu na njoza temesha kana square yuende ngezisia maima malika totenity 10 na mino zimau njoza ndili and true yungezeza u nayo itina wa kuthetha maima a meka na wanamwata na mino zezu winde njoza waya u ngetilanga ngekunza o na ngetilo na njoza meze ya ng'ombe ngekiola waya u na ngevini na price ngejela imane na veza ngekiu na njoza nyondo ngekuni ya karaka waya kailiko kamino likanjoza mukazi njoza mukazi u ngetilo kumana na wiyao Kala nutona kuungamia amwe mavata make tamutumia yanondeza chene kwezi watoinye miaka yakwa ni 85
mwaka huu tui na nundetha chene kwithia atumia ingi nimakuie mayundu matona na mayundu mezi, lakini wea wakwa nundetha cia nikwithia ninuwa sukali ngoiya na wea wakwa na twindo tungi otuini otula nani one kuwa nayo ni itumimia witona kutuma okola kuthi kuwa brush ndukani na wifika kwa mutumia kala kuwa brush ile usovasia useo ambulasi isiakwa nisiovasia tiundu mwana ila siakuwa ila siosovya na masini nundu isu ni sia plastic na isu ni sia mithe ya ng'ombe kwau isu nikolaa kwanangalangi muno na kukuta kiatu kiitwika mituki kwau ii nisio ambulasi itona kwithia sitona sukulu maisha nundu ambulasi imwe ni umino na miaka 10 kumana na kwitha vate utethio kana kukonwa njeki wiano wake kala ni withwa na ivinda yumu wiano wakwa nipitia nundu wa kwithia ndwi mapato muno nundu ndi mundu wa support wiano wakwa nonye niungamia na kwato silingi ana ngaingo ambao ngoka ngabaitithia ukethia nongu kwatoka indo indi ngona mundu una support withia nucio wea undu ila isi pia nundu nake no mutumia na miaka no miendu nundu ndia mboso vya ambulasi mbingi nundu wa umo wa uyosu wa kuziovekela mwezi na ambulasi itano kana ambulasi ina yuko yuni ye challenge kila kinene muno kwa undu nasio vya ambulasi siana niongwata kendo chiana ndia mboso vya mbingi nundu wa wetu wa wea usu tanzi emwe ya kwemea utuika una mautuika angi va Kenya wetu no umakula kwi serikali ya Kenya ni mutumia kala kukwata mbao ndalame na utuika take na yolanga kuwa sindu mbingi kuma ndisianza Kenya mwaji jondu ndona kwika kana kaundi ya Makueni ni umana undu ndona kwika tukapatilisha ta company yetiani kutoneka Kenya ndisova sindu chayo yukune ngukula cha Kenya nikana weze kwithia ni mwachi cia ambulasi weze ni cia sova cia pa Kenya nikana weze kwithia andu ingi kana ciana citu mbingi cia kwata mawea nikwithwa cindu ici kasiobwa ini itona kutinzi cianza kwau ngukula cha Kenya kana ni mutona kutasapoti tukasiobya cindu asino wamwe mama utuikala twithana muisioni cia ndoani mautuikana alama kakota kwoko na serikali ya Kenya yolanga kuwa sindu nthi cianza namba ya andu ala meyandikite va Kenya no kuongeleka na mawia namo mayongeleka Vilingi wa Mauvoo kuma Kalembera ila ikiundua ni kauntini ya Makueni ninye Kennedy Mulinge na tuyo kauntini ya Makueni ni kana mundu umwe nutitwe ni thayu na angi kauta makakwata maumisi kumana na kiao cha usiwa isoni kisioni cha Mukuyuni kauntini ya Makueni na kila cha valukile mwaka ni wa 2018 kwithiwa kiteki seuvye ni vethi tuna ngusanisio katikati wa serikali nene na ila ya kaunti sianu ula waile kuseuvya yu serikali ya kaunti ya Makueni ni ilikilele katina kuambia kuseuvya kiao kiu mwandikitu wa Mauvoo Kale Buchalo wa Mutunga na ilivote itina wakwitha vana impanga mbingi ile inakuusea wake aone usini wa isuni ula waanitie iliombunge siambone na kaiti lelo ni wa Mukuyuni kuthiko vika kithungo na tawa yu thukumi wa kusevya kiao kini wambisi itina watongo iwa serikali ya Mutioko kulikela undu withi wakavindane ka serikali ya kaunti na serikali nini sinaina ngusanisio wa lelo wa Mukuyuni na ula unatwika awe mokone ma serikali ila nini itina wakiao ki kutuoka mwaka wa 2018 mbanga kauta nisithitwe sikuosewa na vala thayo wa ciana cia sukulu unae muisioni undula ekali mavame uweta kioki tunena mathina maingi muno nacho ukesethe tusaniwa nundu akiao ciana ni ciovota kundiani oila ciana ciendete masukulu ukesethe kwina mathina maingi musie tumite musi akauma cia kana kake kana sukulu kana kuka yende chake koka atunewa kiao ni cha government national government no kesethe tuma na yu tutona kufaidika ata
lakini juju ni tukona ni wailu nundu ni tuambise kuona o cheni yu atoi ma boda boda mayekethia mbanga ila manakwata no kaile meukilaniria usiu ithie tandu ma boda boda ne tunathini apo muno kwanza kwimbua customer tunabaluka siapo ukethia ona ingi nina umia apo peo mwana witu na twaiwe ne kiwuo po na kana kangi kakwi yapo kuna imuliku muno na wana mwaci ciondu ba minopo mwane tinga ne kwatia imwene na pandu bane beliketa andu aingi yoke mwana kina kwiyo ba mituki cha skulu na andu aingi makwatia mbanga bangi mabakwiye lakini ndikuona itu utetheka kindu kila chatumie MCA wa Kitundu Kithungo Honorable Kisungi wa Katete aithiki utongoi wa kaunti ungu wa gavana Kibwana matone kulikila na kuitana mwene nthi na mbanga hii lelo ni wethiwe na ngusanisio kati wa national government na county government nundu initially ni wa classified ukatwika wa national government na mwene nthi akapromisiwa kana lelo uka mendeine wa national government lakini oyutu unena bekiao kila tuungamite ba kitawa cheso ni drift cha collapse ye mwaka wa 2018 na kume vinda yeu weza kwethia bengusanisio mbinge katika national government mayasi ama iri peke yao chu nundu lelo ni wa county governor witu Kibutha Kibwana ni twa muthokeiye tambai ya ba kwitu ngai location na twa munenga petition tukuletie tunewe mbesa cia kwaka kiao ki na kwa matei make na matei ma county government matunenga milioni 10 turipe kiao ki oengi MCA Kisungi no kulije serikali nene itone kwaselela lelo na kuwikia lami undula utethia muno ekalimambo ni na kaiti na lametha na mavinda momu maokui tukulia MP witu Kibaso honorable Kibaso na alangi makera matona kwitha me consent na ku classify malelo matate mose lelo nundu wa 37 kilometers na mbesa ile ikwendeka kumendein lelo ni mbinge muno kwa county government kuune tukulia process yesu ya classify lelo nikenda umange kwa county government kabisa uthi kwa national government na baadaye weze kwithia be initiatives cia wiki alami kuma usini wa Isoni Mutongo TV ndi reporter Neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Tuma kauntini ya Makueni tusio kithendeni wa kaunti ya Masaku vala enendi makisio cha kathayo ni sub-kauntini ya Masaku ni mayumile na kutoa isi ya maandamano maiteta yulu wa kiwoki iko kana sewage na kila kithi itwe kijiki wa usini ulama tumia kukwata kiwo cha kutumia misini yo kuyanana na enendi ni kana osu wethi itwe witho kwanwa na vai itambia ona imwe kampuni wa kiwo na sewage kauntini ya Masaku kana Machakos Water and Sewerage Company wa vikia na kuosa. Jina yangu ni Vincent Zai Mwasia. Mimi ni kiongozi wa community hapa Mwanyani. Na tuna shida sana ya maji. Sana. Ile maji tunategemea sana na hii maji ya hii mto inaitwa Mwanyani. Na Machakos Water and Sewerages are even not supporting our problem. We have been suffering for a long time. We have been using this water since 1971. We have been using it in domestic use and many other home purposes. But nowadays, we are not doing anything because of pollution. Ile imefanywa na watu wa Machakos Water and Sewerages. Kwa hivyo nauliza serikali tafadhali. Hapa tunakaa kama hatuna serikali kabisa. Hata our MCA amekimbia, hata he does not address this problem of this river. Wakati alikuwa anaitisha kiti, alikuwa anasema apewe siku 100 ndio aondoe hii sewage hapa, ndio tuendelee na kutumia maji mzuri. Lakini hakuna kitu amefanya kabisa. Hapa Machakos level 5. Hiyo sewage maji sasa imesimama hapa, hii maji imeingia hata kwa pipes. Zile zinabeba fresh water kuelekea community. Kwa hivyo ugonjwa hautaisha kwa hii area. Tanzia mwe kwa ilia ulungalu katikati wa andu alamekala kaunti ya Murang'a be wa amanyiwa maana atatuma skulu cia musingi ni makwatite mauvundisio maundu matonya komina ucha mesini yo kwisila usese wa leu wima wa mwi na kusia umamai. In order to sensitize them and also educate them
including passing skills in organic farming, appropriate technology, and environmental conservation. That we want to empower needy children from poor backgrounds so that they can be empowered alongside the education they are getting in school to be able to have better livelihoods afterwards, such that they can even choose to employ themselves. We want them also to have a background of ecological agriculture, particularly organic farming, and also participate fully in environmental conservation. The program is funded by Ethical Tea Partnership with collaboration with Kenya Tea Development Authority, that is KTDM Makomboki, and the main focus is to ensure that pupils and parents are informed or are equipped with skills that will enable them earn a coin upon completion of the training. One of the main causes that is key to the pupils is making of hygiene products, because as you know, the COVID disease has struck this nation, and we are training pupils on making of hand sanitizers, making of hard wash, making of liquid multipurpose detergents, amongst other hygiene products. We are happy of this part because it has improved our learning level, and we have known many things that we had never known. Now we know on how to behave ourselves and to plan things like corianders and other things that we did not know before. And we have known even to make a multi-purpose liquid soap. It will help our families and our surrounding area because it will help in many ways. Tumefurahi sana kuwa tumefunza mambo mengi about crime, na crime ni kitu baya na ni most in our country. So we are praying God that hakutakuwa na hiyo mambo tena. Hii kitu make watu wa grow up in mind ati hakuna crime itafanyika even this period of coronavirus. We are praying God that hakuna kitu itakuwa ikifanyika. Tulike mathauni vala President Uhuru Kenyatta no tangasie kana nthi ya Kenya ikethiawa yalania mathau ma nthi cionthe ma safari rally kwa ivinda ya miaka 5 na indi ni kila mwaka nginya mwakani wa 2026. Okavenane kaune kana President novikie na kwase kana serikali ni vikie na kuambia kwiyumbanisia safari rally ya mwaka usu twendete. This iconic event that is tied intricately to the history of our country and to the history of sports both in Kenya and East Africa. Many generations of Kenyans and East Africans grew up, myself included, fascinated by the awe-inspiring exploits of the many motoring legends who over the years graced this event. I do believe that this weekend, the world has once again witnessed the unique grandeur of motorsport in Kenya, the unparalleled fan enthusiasm shown by our people, and the sporting excellence of the various teams that have participated through this rally. Driven by the hunger of Kenyans for the return to top-tier motorsports in Kenya, we did promise in 2013 that we would end the 11 years of relegation from International Automobile Federation circuit. And 19 years later, I think we're all proud to say that the Safari Rally is without doubt back home.